sitie ebeye ye ni obeye ana sene ye nkɔ ne saa emre mum tawo hu emre kakra biabe fan kakra okay na mo ho ti biase bibia is possible okay ai bibia is possible se oya wadwen se obeje bibia mo awrade a na obe dinimra nsem so na fe oda mamre ne nhyehyɛ ebe ye adwuma okay bibia is possible so adwuma ya mu na gine na se o preach ya zo adwuma na o preach okay bibia with my kama okay the mo pay na nsiri nyame bibia is fine na o topic is very nice because you see no man no nipa bibiri eche de wa man e dey esiko okay and ohwe Ghana amanfo oni abrepa yi o mu se niam bi mu atete aba family ade a niam ekononim de but at the same time no niam so enyina so se de na Ghana yesi hwehwe no okay but in all no I think so with time no niam bi timi agina na so ameme pa ya me boni se amayofo no omobo sha o ma she Ghana nyina no they will make sure say o metima di so amane ma yede atoto no kwan mu okay I think say na ya de a ehia pa yi because o she me bo say me no kwa fu na ka che me say ye dudu ya se a ye be sew na se dudu na se na wan se a nipa no bisu sana na kura kwa fu ma etio o de odinya de nyama so na o so ye nya dudu akase na se a ye be hwe na ya ho me kakra but uduro na wanso na wa home kakra na otwam kwa akra na obeyede obisu sa na de nti se wo se yembo se oba na obeye ABC na se wanyo a basa ma o man no nipa bibire wo mu no yesi apinie na ya de wo how brain okay for now wo hwe Ghana hihie ya yewo ya nyina yedi koye no mu na ye nyina ye be ka no kre na be di adanse se Ghana na yehu ni first no anya sa na yeden etie na me no ya enye me wanwa ene se breko na nim no niam eden esesa ye nya na se de da ye pe but the question is bi se ho no se sesa wo de papa mu na ne boni mu okay ene ya ade ya na ehia pa yi sa ade no ko ne boni mu ya na ha adwen enji se edu bebe ni nyina so ntin ko ne papa mu nyina so ma ne yeden eyeye na mo se wo fa the percentage wo de gu ayi ni se nyana so na se wuwe a e wo se ka otinya papa no mo okay saying ebia negative a year de ewo mu no but o mai we team no I think say Ghana ye yakachi pa in Africa ye yakachi pa ewo niam bi mu ba Africa ye yakachi Ghana as a country no say o hwe niam Ghana ye wo de Nyankopon de domo ye de wo de che yen na o de toto niam ho a o tu say Ghana ye yakachi and now even Senegal ya akra no oba enye easy Senegal ya akra no hwe o makwan o hwe infrastructures o hwe de wo mo nem gu akwan mu o mo light sem oba it tells you say Ghana ya yakachi and now ko South Africa na Ghana yon ko South Africa okay na Ghana yon ko South Africa utu say ya yakachi pa na no ya akra even Nigeria ya akra so Nigeria kwa tutu Ghana gutu say Ghana niam kachi kakra o mako manim okay o fa ba biti say ndi nanu Burkina ya akra trawari sorry ya wo ye yi kura no oba ene Burkina kura no onye kakra bi no Ghana yitin for to Burkina for but me bisa mo say why ndi aden na etesa sebe ye wo good e wasa siase ene ye tima discover saying lithium e wo Ghana ya sa si so ene oil abutam o ta se bauxite ne hwan timber ne de ben ne be bre ensuo papa nyame de dum ye nyina no aduru ebra ya se obetimamufu a o ma ba be ye amanyofo enso na ya masa ne ma we nyina ahwere ye okay o ma ba ye amanyofo no o ma na se ye ne ma ye wo nyina ene galam se hwam ne tu eza amanyofo ya de tu galam se o ma no mutu o ma ne tu
ye go do ya omutu ina galam say ye go do ya na money tu party we ba o se media na wo so yes nti no na ne nkofo akwakogu wo sa on be ye campaign nu famu a na ya ye wo famu nu so age wo matum ne epusi wo mo nti se de be den pa se galam say ya ye pesi etu ase yentimi age wona se makade bia yentimi because party be bia ne nkofo betu and untimi nsizi wo o be ne nkofo betu o say yakoye o man ne say we ya ban ti akondwa so a wo ye de awe den ope yes na ba na echa kodwa tunti wo ye kra enne opa ne wonye de opa ye chine ne ade beti ne yi no ti kra ye nti no ne yi no mpo na ka de beti ba se kise ja be nti akondwa so woni se kenufulata wo ye ne ma ye nsem fata wotu wo ndimi anka ye tu o mu fuzu wi na fe na be kan ho asem se nipa na wa ye de nya de ne ho chire data ne ho chire na awie wo no wu ya wa ye de wo wi wo ma ye tim sesi a sana de ne kwa kwaye se wo hwe MPP fo betena kondwa so ensem o ka kire Ghana eni ba bia o de Ghana ko duru ya ye nka se o man ya de but ba bia o de Ghana ko duru ye ne duru ba bia na in fact na ya were ko sem na ya were ko e wo niam bi ba bi se wo sectors be bi o ho mo ya de e be me ka se wo assess abanya en assess ni general se wo wa ya de da bia nka se ya wo sectors be bi o ho be ka se wo aha de o mo bo mo mo de but what did you not to share? None of us percentage now. But we won't more to be more than the one heading. So, there isn't a quote, but because there's a copisco. And I'm a boy. But it isn't a copisco, but be there by my own. No, because Kaya war. None we are President Mamma better than could see. Now, your day, you were some difficult a good body. Oba, Bisa who say. Oh, you're good results. Say, you say, it's a guy you would do, may you asem ketwa. Baby, say, she was so good when you are, our reserves when you know, was going in a gua. Didn't let him when you want to know. Hey, God, I was again to Biako. But, I was again to Biaka. Oh, my Nino crack, my phone in Nino cram my Sika nipa dese ni bi wono. A good demuno. Na yente kroyi mu na chamawuntu ekoyi go bars o se dey e wo TV so me say oba sika nkrofo wo gudam aya omo amanyofo no enso obi ti fie de obi di kra na bi ni o me say Ghana wo se ke tue ni paka yetim ko dwiri wo bi ensu asabi o ye nom no yakwase enso ni to gold politician wo no to gold what nkran o anu su papa ono kra no enso ni de machine aso na na we dey okra na wanom onu wa nwe wo wase wo de no na chese de oyare nso wase furu play no ko wo nti odwunu ho a shage ya ori a what wa na chese odwu asem na wo benya krofo so be fa do mo ya mo bo amanofo yo eya ndi sem people ya o enye obia eya ndi sem people ya na Ghana na ya omo de anti omwa na de en omano gura to pressa eye de omo pe se me dem fibra na wo ye ai communication se o da so communication ye na ewo bra na NDC wo position in sama papa we tena radio so na analysis ahodo a wo be ye en Ghana fo ye ka ye de ye cha obi ade ka sei en na nsem bebre en what is what ka biem debio wo de bia da kwa she on ka se biem sa no mu nyina tie o enye se bia o mu nko o ana o mu nyina tie sana omu nyina tie omu betra ko dwaso omu nya de dewi a omu nwi wo mamba pe ya ho biem debio na kaden de bisi se yete Ghana hei enne yese yati petrol so ya ye nyina obi aga na nibi e ka se petrol akofam na yati petrol so a still Ghana ni ho kire no lole fe yente so yese yati nua no so but still Ghana ni ho kire no send oju wa wonti and answer bit my MP kura wo Ghana ha no oba na sika wo tua ewure mu a na sika omo che ya to ba hu sika omo che no Ghana ya to ba sika omo gesa mo ba we nde bi ta emeze da bi wa no bi sa mo se na sika no ya omo machine bi si dem no bi twa sika na asese ana kwa ba mo de fa so yo mo sika sa omo ni sika no a omo ni machine bi a omo ni sika oh bi a corrupt we are living in a country ni problem bi a corrupt e bi no bi nya sofo bi mo support omo yeah and now ben be better ko dwa so o mo do mo form ni team enti ba bia Ghana mra na yese do to no yi mra na ye firi ho yam fanto na ama o man no we enani pa ho kire no uri se akuafo ho kire mba oh ene de ya ka mo pa apart from nyagupon zu aye ntoye no
se na kuafo ho kire omo o mawe mu no oba den ti na kuani bedo aburo na wonu atwa aburo bag baako na aburo bag baako no betwa no oba wo ton aburo no wo timfa to fertilizer one bag emu bra obe bre oh we rade o timfa to ayi fertilizer one bag ne bayi da wotuo no bayi da wo ton ayen to bees yen to ento si de kura bobo eba season eba to na ni nyina say once ye hyehyɛ bia wo manum say ye dwen Ghana ni ho ama ye hyehyɛ papa to say kuani a wodo no say no ba ye no ba at least ye nye ni ye na fei kuani no nye sika nye den emfamfiri and na be cashew what cashew price almost 12 cities 12 cities sir and then 12 cities and 10 one time and na cashew ye 27 cities. Oh, but in fact me say nim how mu see here cashew no eya we hosem eya we hosem ya cashew na yet wo mamu o man kakrake da wey abantu mu establish factory say this factory ye yama cashew na fe ye cashew factory o Ghana na ya dane da ne dia ye bibia ma ye ho no it is a bro yina ma meto ai waste na sa wo hwe cashew no so a almost na ba no omoto na ba no nko but na duane no no mato atwene eno na mbisa say abana ntimi nya bibi ba ya be say ye be bibi amane ma ye wo no so ba faso abo man kwa kashu abana kra no ye betimi e dia ye ade na abrofo ne koye no etimi ne ma bebre ye betimi dia ye no Ghana ha se no se benya equipment ye benya akade no akade no ke de ba dia akade no ke de ba dia ya abantimi anya factory o mawo on ban tronkwa fie na no ma wie fie wotwe no manya om tam de na bisa mo say the former MMDCs no any MPs no nyamo we omo ina yeskata mo omo beto opposition kwa no ma enjoy kama omo nya skatam omo yusu kasa akese dan akese no mutie omo pie companies akese omo ankasa omo ho but wonye gana ni ba ho obepetu mini da no de yeah kansem true but when you 2 minutes we are on Ghana ni ho na wo dwere Ghana ni ho a na aban wetu obo ho modena ma fuel bafa mu a fuel bafa wi a wo say me nwene Ghana ni ho ma adaba fon tete fe so e ma timamini ho nto no ene Ghana okọ baby ti say nanu na me hwe ayi o de Dubai oba na Dubai na ye Dubai bi na ye yi bia o na ye yi bia okọ other countries no omo wa yi bi wo se ye base ye be yi akwan na countries be kwa mo da kwan na kwa to asase na se omo mfa top omo de to asase na ko trainees ane mani nyina enti be bia ho ye major cities no ti se nka bia Kumasi Sunwan Takoradi Accra ne ayi no big ayi no ya link roads no to ba bia and na ye wo esika ho ya de akwan na mo ti se nka bia Sunwan road yi na ye de ama ti se bia so futi de ama no wa ye na wato na waji ni sika so yes kwan no to say quality papa but ene o man na aban no nwe sa ayi no de o mo hwa ne se ene contract kwa ma de ama mo ho I said there woni party ba woni wonsi do be yakwan no so na de ama no o hwa no de truck o de bitu ni hibaro ina be si kwan so de hibaro yakwan hibaro ere yakwan ada no one put in there kan hibaro ere yakwan obi say ne ne ka say obi contract bi di hibaro ere yakwan na yantima mu fo no so ya say defend you we as a citizens na yeah suffer no na yeah kasa ya say defend because of your political interest obi defend uti ukrom acheche mno ene na presi na aka kire bi nzo beto na acheche mno okwanye potholes usisi nyina say driver ni usisi nyina say wo wutwi moto usisi say onu akasa besa ya defend aban na say aban na ya de papa na ya fi say amamo ye ntoaso enti say we bana ko ye duru ha na we ya beto aso na yet kwama contractor Ghana nkwa de kwama contractors ya na oba wa ye kwan na se ye to ba wi na se change of government ba bu contractor ni biem ni biem no sika odi ya wadi wa sanse kwan no so aka ho no ko na ya se nyankrofo no ma ba se be defend wo mo o ma we yetimi sa man we ya so de ya me na se ba yo fo na se ngebo kokura ba so he onko metim ye di atra ba de se nketra baby Ghana ye wo sesi ano I was ko mudi ye kwa na nim ama ya tsada ho but ye wo man ya timu a ye nya leaders wo man ye wo madwe so be boa ma Ghana ya ka bom akekere wo man ene ye nya sentrefo a
omuti radio so a omu defend omu defend this political party sentrani omu defend political party sentrani ka wo be ka lokre no amache se aban ni abare ho so timamuni asebe enka wonte de ekoso wo ka mana te de ekoso no watimetu na mo papa no wo mum no oto no defend enye kro se ye enye kro se because of kakro be obedient okay shagi mame nko sofo ba yamai kwani se ni ebe yana yeah na sani yetimu ni entire musa obi amfane sabe nkuncha na jafie ntino and we are not prophet of doom ntino yenga kase enye okay and o mine anti asem pase de wa wo de shase ai ya sapon depending you pao yeah ni tie ya me fa ne kransi afi etwa mu ni afi we de edi aye o mine na no enye sa 2025 2026 we no de odi aye o mine no ano odem pa okay and then ya sapon na busi nyina mo bibia yako ne o mine ga na nyina kaka the Christian dom de yemo bibia yako oba Ghana or open the current state of Ghana economy aja menya economy say amanyofo no say Ghana na onya ka economy sa de already kan ba pa ye papa ba omia okay ene say ato force no mo a omudi ani mu nti no ye de efa ye ho no ena ye hu de ye kodwamu a de ye koto no ene ne ye betimi de aka ho asem okay be ka say Ghana ya manyo sem ne yinsika asem no oban bia besisu a oye oman ti se Obaapa ebia ne nsem abuo na ya wose ye kire na ye nkire wa ma painkiller say nominada sana my offering nyina babesisu a from 1992 party mienu omadi enim MPP NDC sankrofo mienu omoye ntafo ena ba akudi ne nikwa ha ba akudi ne nikwa ha nti uye den ya omokoba o maame ba akopɛ okay nti we kofa bi bad na o chena we kofa bi aba nti Ghana no pra we pra insa say ye be mane ye be kire corona aba no da bi yam kire na ye ma o painkiller na wawe ndi anche Ghana ye kidney ne ye livers nyina besesei na o man na jiegu me kan say ni a chese me ka 2017 ebra mampanyini na do betena adwaso a that time we 2016 2014 2016 na Ghana fu yi super you know my media they say they be woo it was but 2017 to say niema ekoku jo yakofa we ye bitu aka we dum so ye twam ni ande adu tin say afena ba bia ye din be edru ba bi na niema na ye de pami ye papa mahama 2016 no na enwa so na esan okay esan return it is na minu say bia Ghana how no ko cycle dey a nti eduru ba bia na afiri ho nti hwa na etwa ne ho asan abade ade no all saying niema from last year 2025 brand mampanyi mama betena so ya we say niema konachia say niema slow down niema say na tension wo wiem ni ade nyina ye cool but me question say solutions na almost omode aba no ebe ya ade a eye the lasting one and I say we there fast food joint as a fast track aye as a Ghana your solutions na ye pay to when it come to your economy sem na your man empanim fo nyina fast track okay oh yeah nyani papa go for we mesa but one say sometimes okay say on my me kunanimu a I was say when you sacrifice bribi you keka bibi to fam na no ada na opinion bi be press conference and this in penny for year one of the ministers
I don't know sir health minister say one of the ministers na on day or see omo fuel sika omo nsan kan say dey sir yeah also omo opposition na no dey power western ho ba bi okay I say me ka kando minta kando say kono say omo fuel sika omo nti okay na mu say still now de ye ka se yempe na etwe esika no eno na impoma mpanyina na de se wontua mpa nkrofo ya sase the pressure okay say omedi omadi o echi ye ba ya te say omakofa over something million dollars about say omanum am say dollar abafom near me abafom say good board ni ade ye misa say dollar na omakofa be say economy ni mu a near akofom no ebetima a sustain ya dru na say okay yen be ko he yen be dru da be omatena say amenda clarification ni nyina say oh we na be say ha no ebetim dia ko bia 5 years ma dollar no ntimi nkosoro ebetim dia ko bia 2 years ma dollar no ntimi nkosoro okay good board no because of the reserve na gold reserve na yenya no ebetim dia me yaduru say we ni nkosoro but they are not telling us so and a good board and I will say and I say enti I say seven ma me mu a oba na ho nya fere wa makeup enti opa ye de onya hohuru na nimu a obehu na ho fe no enti so for because also person hu oba ho fa konifie anopotutu awa sorry obehu na ho fe enti me de me nkasa because see our kasa bibia ekofom no kwasem me nkasa ne man sesa me nkasa ne man sesa na meboa ne otu se ne ma asesa ne ma yedin because ye hunu pa se fuel akonanim na eno aba na chi okay asa aba na chi nko na che anka wo se aba na chi kura na ebe konanim ba miensa ansa na banani eno kura no eni mu ba akokura amfa ba woni se eba na chi ba me question ne say what we are experiencing now is it sustainable? Okay. And it's sustainable because say me until se menya abanya obeka say private sector no me empower ama na be strong. Ab for workers, ab employment more than the government sector. O ye day economy to me fa. Because omo this year bobo mu in South Africa ni ade enya obani na fa nnuma. Enya abani na eye biribia on the structures na one lady agu ho okay na wo no wo ni sodi hunu wo adaisun bi no fafa structures no so na ko wanim okay China jesi e ka say jesi any America for pre maybe say is it government no na create employment na say all my economy ni gina na dabi because China may say o create 1 million billionaires like intentionally was said that build young guys youth 1 million billionaires okay our person or kushi or mono mutimi a page and almost what me be you ma for ye in national ye ko China dey enter ye ko China or build o mu ye no or say apeke ho for say build o mo ma be ya defo but na wonim MPP ba na NDC ni bi ya adwuma na wafa adwuma 45 ye be mena ye be gu no ena NDC wo hoyi wo ye de opa ye de ye be gu obi su de ama no nso ne waka samienu samiensan onso yi omadi because o nya sika fanti omoka okay enti me say economy na ya kan sesi ane de obi aka cho se ne mum nsesa ya oboa na mum me question ne say e be kwa kuduru he omo structures na omo de ma na e ko form no eye pentimamento ana say de na omo ye car no e na omo penti ho ama ya na say ase no omo soso amanagina because car no ho fe na ni engine ya e be ja okwan so mate omo yenye engine ni ho adwuma okay no mo me pentimamento bia na omo ye pentimamento a anya me this year from last year be bia my say aban no me nka na asem because only say I just say oba odi honeymoon o waro oba de kofi a
o first 1 month ne de oh aduane obeye tumi sampa emu no ho ase ne ade ade ene onya so no mu ana sei ni mu abosomi ni ntwam bosomi enti 2025 enya me my assessment anu me ma ban we okay afu esi mu no afi ne ya bosomi ba kunuma na ewurai me ba se yeduru May ye ka August September na ye go see December ne mu a se ebegina se ya de a ene e ba obo na ba so ne mu anyina a wo na betemi asese sa e pintima mento oba wa ye makeup mate meda se ebusia so for Shadrack no for God and country jumedie so na uguso awutie no na ora obri Ebenezer MPP communication team member Techiman South na fe ora John Sampane ana no communication team member NDC Techiman North Sampane because okay on the end of the oh okay mama mom bacho what tena has of man internet yeah na fe yen shase nti mama fast da emma 21st clinic one boy chabrane siatika yade de eno ade 21st oba yebetu ase e de amount you 15 branches across the country nti for 054 0311 311 0540 311 311 na fe woni wo mo eni enkomo mamenko robbery hodomo ma ha efishampa mejo so minu aba mpacho o ho te say erade adom la so e na na first day a mawura mu studio okay into how do you see it me buy na me bo shege aba so say my ade e shege le me say so aba ka me o group no o your staff anti Sompa ade yate mama ahaye yesi woni makacho si yesi woni ni bie no yate ye demu fo wo yate ye da se papa ora Sampane afishapa Yamema afe papa ye papa san chewi enkomisa ye ho amen amen na ye wo nkwa amen na ye hia animu amen na Sompa ko nanim chen yes na nyame wa yen senkyere ne wa ya brabum amen okay quickly no emra ne ko ma yen hyase na ma me hyase free robbery hono Ghana sisi ayetibia ye state in the same city yo urban economy bibia o ye mfa fra bibia o hwa eye ma yen eye o ye ma bibia ye economy o bibia ye wo oman mu no economy na friend economy okay na ansa na me hyase no mpese me chia atiefo a mu chi Sompapa ne davie na machia MPP mpanifo a omutie programming especially executives and polling station coordinators nyina me ankasa me ho kani nso o site he ya epia so mechia no otie won nyina uduru commander junction ahemfie ho a bo se ye enkrade kono special pa okay titem bia kom de mo ambetimi afa nti mom ya no abrae na testing officers ne testing re me aba me da wase bebre na ene program na yebeye no mesre se mo maye mfa propaganda emewuram afi etoso mienu obia wo be fra aba no so ka the state of the economy and I say the state of the nation ma meka so said the ususu se wo party no mu say you wanyu na o kan sa na nne no me de meniama nyina beba the standard of living okay said ya enipa asetena yetim sesia no esitie na ukwa economics mu a so wo measure the standard of living na you will C plus S equals to I consumption plus savings equals to your income okay inti usika unya no nyina no echemu mienu se kakra ka na de ko investment na ansa na obetima investment mpo no age se usave ansa na ode akọ inti sika ubedi ene dia wo de beto ho no ni nyina ne ka boma ye usika okay na se no me measurement ni nyina gina the farmers because o hwe o man ni nyina na we find average of the country 70% of the people no are farmers okay inti 30% no ene ye other sources inti in economics no o measure if BP dependency ratio no say nipa no dodo say na dan no this o hwe Ghana
Ghana no your population so chem 70 100 and that's 70 year farmers there na 30 year what do call other sectors there now can be man na say Ghana no your dependency no you depend on farmers. What you say? Okay. Anti chese Ghana no ye dan akuafo ni ho a Ghana ni ho. Adentia. Entra ne de entra me kire ne say omo na kofa o man ni sika nyina ba. Because ye man no say afi bia ye nya 100 billion a contribution factor no 70% na akuafo na de baye. Ansa na 30 no mo ye mo nyuma any other source no kabuma abeye the full 100% no. Okay. Nti say ba ne say akuafo asem to wo mo a that say the state of the nation no. I say ni say percentage value no eno na doso ti 70% wo problem a untimi nka say 30% no betimi survive the 70s no. Okay. But say 70 no ni problem there they can survive the 30 because of say 30 no any 70 no the percentage no 70 no high e doso nti say mo amudie musa no say e ba say mo ho kire mo a ye betimi ayede asomumu na ye no mu nyina atena na mo say mo ho kire mo de a say ye na ye yakuafo na ye 70% no but say ye ho kire ye de a na chese de beba ne say o man na butu. Okay. Na de di kan me sha se afri koko say wo hwe ade wo ye kitame a eye mia me company. Okay. As at 2016 me na me ye cocoa franchise holder. Okay. Inti mia nkasa e ba cocoa de a me ye cocoa. Ye wo me papa wo me we cocoa kuani. Okay. Ti ye ko wo me cocoa afuom. Ana me nyini cocoa afuo num. Me ko school bia makwaya me cocoa afuom kodo. Okay. Me wie cocoa adwuma, me wie ya me ye me national service, me ye adwuma aban adwuma 1 year. After no me san ko private sector. Private sector no so me ko ye adwuma ma cocoa companies. Me ye adwuma wo ma Kuapa Cocoa Limited. Me ye adwuma ma Fredaco Cocoa Company Limited. Me say ye adwuma ma CDH Commodities. Wo nyina ye cocoa sector. Ansa na me bebie ma adwuma as a franchise. Ti me bank accounts na me de kire wi. Na me company no me certificate ni. Okay. Ti me ka cocoa asema the whole Ghana. What cocoa asesene me. Okay. Even say kokofa aban na akura oto no. Nti wo cocoa. Me wo bi. Okay. Theory no so oka na me ka practicals a he can match. O de ne purely. Me dia me wu ya wo me mu. Nge e na ma wura cocoa no manyina bepem ne no na me ye. Okay. Na de wo ho ne se. De di kan se si ambese akuafo no te ase ye se. Se cocoa e wo cocoa crash bia ho. Na unji cocoa crash ni ni a. Koji cocoa. If you say so almost say omoton a yenye scam. Na me kire no every November, October, September, October mutu ya cocoa ka no. Firi ho bepem ne yentu ya cocoa ku ani bia ka. Nti atiafo o mutie no. Me pesa wonti ase ye se cocoa ye to. Na ye ma usika enya aban dia. Because companies ni nyina ye to cocoa no. Obia ye private company. Even produce buying company no. Onye CMB bio. CMB na ye cocoa no ankasa ene na ya buy. Okay. Nti ye nyina ye to de commerce CMB no. Produce buying company or to de commerce CMB. Okay. Fredaco Cocoa Company Limited or to de commerce CMB. Kuapa otoko CDH. Bia to de commerce CMB. Ti CMB ni gia ene ya buy dia. Ti ne ya to gu shell ba bia no enya buy na ato. Because aban no nsan kae. Enti se yentua woka na wo tena ho na se dachi koko no yira abande wonyi usika onto koko enti every day ko abase bia sa company a wobobo se private company se o ato ekuani koko no wa manisika kra so ba manisika na me kire ya ma esika but on fendi ana wo be fadi on fendi o free on fendi since I na me ka bai na auto ade na untu aka ye wo dia so we free no nti we free that one maybe no be free se ekuani bia wo ye Ghana ni no so obi age ukoko agu ho na sa nipa na waje no onyini nidi a ojini nidi a wade won ho a unsuro se ne ye nyina ye tobi free na mom se why onyini ni a kosisa ukoko anya sa wo tena ho na eduru berebi na woka sa aban no ka aban no ka na de akofa problem ya ba nyina ne se yes dollar ba fam nti yani age
By in economics no your friend be ceteris paribus. And all economics equal. O say economics. Me economics, but I'm an economics student. Oh, okay. Bibia you say all things being equal. Nti say we economics na equation o. Okay. If 1 + 1 is 2, therefore what is 2? Oh, okay. Nti SSR the obeyama good for the good good must good for the Gandhi. Okay. The obeyama okrafo ba boya wawari mema mienu ma mienu. Wo the obeyama okrafo baako no waya amada wa baako na se wo ye na wanya ama wo ya we bubefu. Okay. Ti sana amamu no te. Nti sesia no ma obia ntu no ho safo hene se dollar abafam ti Ghana ye ho atoyen. Eye dangerous na wo hwe ho ato. Say dangerous situation na Ghana wom. Okay. Any saying aban no so de niam akwa abrochiro na wakoton na wode aba o man no mu. Enti ya de Ghana sika ne to goal meboa. Na no ya ntise ya si Ghana aboka 214 million Ghana cedis. Oh, say no kwam be on be checho mo be. Unchire mo wo de ka. What ya say nti ade no wato no wa ha wa aboden so. Ena wo de kwa akoton. Wo koton ye no ko ye no bo no dollar no so atintin bo no so ate wo ho. Wo de beduru ya na ye ka. Sa na koko board nso akoji sika. Na sika na wokoji ye no so mo ka sesesi ya o mo exchange sika na basidia ebe ye ka nti sa de a o mo twentwen so ahwese dollar no be pagya ansana na epagya na chese o mo sesa o ma moka nti situation in favor obi a o de tosu mienu ya mra the farmers problem for now no yanhwe MPP tam mema obe 3 minutes asoso wi ana mako Rasampa ne and mo bre isa o de bi ebren wo ho but okay ye bu ni top nti yanhwe de bi wo ha stage 1 me take commodities bi ti say aburo okay and me fa cashew and me fa tomatoes na me fa cassava sa ne ma nine we ye tam MPP tam no na ye to aburo bag 1200 12 million okay enti samre no na me koton me maburo bag ba ko a na metimi to cement 14 bars se si ya kasai mimi ekuyani o nti se kuyani makoton aburo 12 million na manya cement 14 bars and the same aburo na me koton ya me to no 450 na cement no so nyame adom the same equal price yeah time na 84 say 85 nti the emfa standard and check it say see am to aburo no 450 me tomato cement say 5 bars enti ya je mi cement 9 bars afiri mi nsam a san ka minya sa sika no koto nti sa mi bisa say basa kuani no ho atona na say no ho akere no Mami, we so betima abo am question na. Oh, there be. Me to 14 bars. And me to 5 bars. Me ho atom ya na me ho akere me. Oh, say banza there kura no ho. Okay, yan to aso e. Cashew as at MPP term, near ton of 22 million, which is 2,200. Nanka metima to cement 26 bars. And na ya to cashew no 800. The same price of cement, me to 9 bars. Me ho atom ya na me ho akere me. Ya toso mi yensa tomatoes bayaba 200 cedis but fortunate na pagya kakra e ko 400 nti sesi ya no 400 and as at MPP time no na the same time no na tomatoes ye 3,200 enti na metimato cement 37 bags and na meto cement na meto 5 bags with 400 me ho atom ya na kuyani mi tumi ni ma ho de ne ma hotono ni yaje afiri mi nsama na se ye de amame nti abani we ba ye no akuafo no obedi wo mabro o pa chese aban no mo esisi akuafo no na besisi wo mo wadi wo nsagu wo muti no wo machi ana wa chichire wo nsagu wo machi no musu nso so wo mfi wo mo nti se akuafo ana waji wo mutumi nyina afiri wo nsam na odi ye na awere ko sem kra memete ye ne se yesi ye koye barometer no what do you call it farmer minister of agric and a D first on who first on what there who no D first finally oba bibi ti say banche kasaiba na abobo ya na de manage macha the same abobo ya no na MPP tam na ye turn 32 ye turn 28
nti na nka metimi ato cement 32 bags say CI ye tono 15 which is 1500 metimi ato 17 enti currently no akuafo na mpo sa nema ya bubosu nyina mpo no sanka ye tompo ena kuani na nya sika na to no humpo anka ye just plus standard ne ya sete na mom ye mfa sika no nhya ne nsam sa nema ni nyina gu ho a ye ntuaka enti na kuani biesu na setero parabus na mekaye no de akofa aba ne se kuani no ne ba ko secondary school no ye nti school fees bo so nti wokoye ni sika na odi kotua is going to pay higher. The same time training college yente so okwa kotua university okotua nti wanko first kan hin no metua enti me pesa me kire se CID ye hunu no Ghana ye se ahota aba no maame wo de mu yanyi politics mfiri wo pass ma nipa no mu ko Ghana ana se market ni quality data from the standard of living ni measure se akuafo na omo ye 70% of the economy no omo aho ato mo ana se omu su ana omo sene mede me se mini nyida ba wie ye no na no me ko ye firi na maami bi a me koto no wa ye gare na maami ne di ni sa gu ni ti na osunam kronum na obi sa se so anyanya bi a ndisifo bone be na akuafo de aye omo a omo ba ya se de akuafo na ehunu amani na ada na omo ha akuafo saa na maami ni di sun enam krom enti se mo bo mo safo hene se mo bebu man a eye mo a mu jejereje nya ya ne ya se Owura Obri Ebenezer eno no wa cheche ni die emu mamenko Owura John Sampane ho osi mu NDC aba mu bu ekuafo mu de ekuafo ensa se o mati say ena ma chechere na mo yesa okay ohima mamen na wase da men chia tiefo nyina ankanka Techiman of MP no Elizabeth Fosu ajare one MC DC ya obo adwuma pa Adom Johnson me chia wo papa Techiman of NDC fo nyina Techiman South fo nyina Bono East NDC ya ne chairman UNESCO ne mpani fo nyina me chia wo mu Obaapa no kwasem pa se wo study minua ya na okase ya asikyeren se obakuku adwuma woni mu pa woni kuku adwuma mpa wo hwe terms a wo bobo ne nkrate ekuta no akyese kuku adwuma woni mu pa okay Obaapa wadawroma enti na MPP fo woni kuku woni mdifo se ewo man mu ana 2016 2017 me kira John Mahama efiri aban mu no na kuku ye metric tons ye produce na ye 969,000 metric tons mama o date no nti mo betimi abo ahwe na 969,000 metric tons na Ghana produce Kufuado ne MPP aban be take over cocoa sector na ana etiba from 770,000 metric tons na so na ye wonim difo cocoa kuani kama say ya ninim de ewo animu wantim fam wo MPP amon beti ye cocoa sector no so ye produce kura so te okay mama fa nko sikasemu ne ka MPP for boy yen wo bra wo mo cocoa nim difo se te ya no mo mfa na nya adwuma ukọ yenhwe revenue loss na wo percentage of revenue na events MDC ye produce a me maw yi ya no asa 2016 na ye wa ban mu 47.7% ana na yetimi produce but MP for take over na Kufuado and pen so eba o chasie sabra we take over 2017 2018 hono from 47.7% na eba from kakra eba 42.7% na enim so as if it's okay o say ba ya ye be wura ye free 2023 eba 24 hono na omo ye friends percentage eswate about 22.2%. And so now we could him the nisa papa yote ote no ma o kasa o chimi nyina no wentuma fam wana ban no omo boka and so wa hu obi de na ne o ka ho asem maame wadawroma omo ankasa o maban ete akonwa so mampanyi kofo okay mede bo de koko ma spray by pacho so okay pa no mo gu koko akuafo omo gu koko no so de che omo kwa omo ankasa MPP for ba ye sa no mantimi ansana nye
mampa ikofo initiative bia no om de sika betu mu twintwa mu tintontan amasa no manyina afiri ho enti om ba se akoko akuafo a wote wa okasa boa omu yi je na obeye de boa omu ememfa hwa okasa no okasa koko akuani no se oton koko na yemfa ni sika ma no a ne ba ekọ SHS a sika be na odi kotu fees am se ni wira fi omo ankasa na omo ta to se om de free SHS buy the free SHS omo twemu ana ni wira fi se sala ankora da school free evosen ka obi sa no mame onu aka se nkola no omko training college ombetu school fees me pa chaw me manati ase say there is something called no fees stress policy and jomama ediaba ene na no mami Felicia owo ofuman mami Felicia mi shia no ka kire me say hey bras of frame same se de ho ban de nyame ni me yo mi anam se me ya MPP ni de so ye de mame nka me se mami na de ade one pa o ka kire me say me ba no o se ordinary card or the coach machine him okoye no na be disika 35 million abeto ne friends say is which card so as kire ne say ni fees ya wotu aye eno na ban na refund na de ama no enti no fees straight wo ho enti nei nipa ko school a omdo no ho sa bie wo aba be ka scholarship ahodo no ho enti se ne ba onya enjoy bi a omra mi am de ne baba kwam wako register no wonya no fees stress ni bi so na ne ba ko anya niru ya fa university dia fine but we ha omaimu aso obi sa me ne say omaimu emuti yesen ya na wadawroma yesen ka me bayi taxi driver say nam kwa ho nyinara yesen ka me gina obi na me di na chidi ne ba na obeka me ho na nka sa se mo ye mi yi ano a na se me boa waka obi oyisu petru enei otohono ma o salutu John Mahama ne na ban ka chesa ban wei aban papa da abai ne so bi mada esense John Mahama enei sabra na ye beto 2024 Dr. Baumia nkasa gina wo se ye beto aba no kwa wono kwa wonim ya to patrum wo so wono kwa na wonim wonte enso na chi ewo mpanyimfo na eda no no mo to patrum John Mahama de wo se ne patron na de ya bibia se na se si ya gina yi electricity ya de power mu ukọ viera patron na de ya power machines and se fuel wo hono mo a enne ye ka se atiefo bete yenka ya mo yensa ma John Mahama se wate so ama ne petro atimaba 9 Ghana cedis 95 pesos abra na empanyimfo yi ade 1 gallon om de ko 22 cedis as a 2022 akire na so teba 17 cedis na edidi ya na omja hokoye omoto omse akọ wiem se Ghana aje wo nsam ya bitam na akufo de wotika mu na oman ne dabe na be yie wotige se aban foforo bi ba wo ba be yensesamu ene omoso so hunu se ye wo ba bi wo hono ma ye ho yie sabe na omoto wo ye den hwe mami yi obi a wo yusu cement ene cement adwumayefo se obi a wo ye mesi ni na o cement ye adwuma mami onoma na wo body nsam esan se wo hu se cement no a na omotai no MPP ni what in the time we are beside cement no omoto ne same 135 cedis 135 cedis no and the cement about 75 cedis 750,000 mami yi cement no 135 cedis no na chese obeti mo to times 2 one na ninje sa de we ho o mani mu adwo from MPP fo nkan ho aduntum ebiew o mo yusu ya friends cooking oil o mo time gallon ba ko fried oil equal 1,212 million and nay abase nanum kotobi 570 Ghana cedis 5.7 and what ya se ne yiri ye aduana na so sabe na obo akọ nhoma minimum be man obo akọ nhoma na ye koto anwa gallon ba ko 12 million na obo akọ nhoma ye to anwa gallon ba ko 5.7 na dia he na ope dia he emu dia he na ope enti wo kase ya etobire bia o sha ase na o kase obia ka on kan se economy ni sitie on kan sa pepepepepe omo on kire yen ebia mini ya very bright o wo krobo me ba ya na me fa na ho na me no kasa ai bright se me ba me money na me kan chen se o da John Mahama ase esen se na oye cake ade ma wo mo ya ifro enti na wo to esen bag ba ko na o to 7.5 MPP for time na no ya yo 2024 2023 no to SM bag ba ko 7.5 na no ko ye 5.5 mame wo se wuzika na bright ani age wo se wonye sika gu ni bottom na djuma so koso ebio obi o yusu your friends saying electricity di ya djuma mame na nsen wadaro mame mi sa kakra dum so what na nkan nsen bajo what na nkan nsen Obaapa na say that's a experience ye wo tachim munyabi
munya dum so weekend no de na enye kra weekend say by on kan no na wo de dum so kasa no na ye from Monday to the following Monday na timetable da ho I don't have friend dum so na wo kan de kra de say bi o mo mfra bochi by from so eduru ba bi a ekofon na asen aba nti em say no bi na bi a wo kan I don't have friend dum so ye kan ye timetable da ho na MPP for kasa o mo kan biem na me hwe so kasa nko be kasa economy no dum so asen no se wantimi anka ye mo ye nsem adwon mahama papa no wo ye adwuma ebiew mame nkyerɛ mame wadaroma yentia ye fansan meni obe ma okasa oka akuafo no papa bi oye fansan ye fana Abraham Maslow na se ma oka ne se nipa bia wuti wiase a ade a sefota ehia se wonsaka na otumitena wiase ne edikan ya aduane emframa ensuo sa na ma miensa weyi enti wo frane se eye basic needs se wanya aduane a ma me yi umatima tena wiase ya mabronya foforo ase abetu biem ubewu afiri wiase ade ti John Mahama eba no na wahunu se Ghana ade na edi yenya na timamufo esufre ne se eni se eni sika we botom nyina akira na kufo de kai se wonde wontumi nya hwe mfa ho no ne na Ghana fo sansu ho ne se ye sansu nya aduane kora ni aduane sama den na wohwe ye fansen se economic ratings no ba na mo kire food inflation na de nam 50% na se aduane bo den Ghana John Mahama se da bi aduane de mam nya hu bibi obeduru ya na okai se ye ni aduane wo ban mu a momfa bi mra ana omode emu so okaya emu bi bai Mahama beduru akonwa so a January mpepepe omo so ni imbi ya eko February na ode emu no bai na omo no adoma da so kan obi amayi bi okura just 2.2 utimi nya mo bag ba ko ade ko ofie ekudi ti John Mahama bai no na to sati mu ana Ghana fo ye fom ye di ko ofie na bo se di hia no eno ne MPP fo yem hyew enti e ba sa no na ko hunu se obi owo mu ewo ni fie a bi obeyi aba beton no ono no ye na ba bonten dada nti wonya no onti mfa nye sa aboden no enti abasa no a na chisa de na busu ewo system nim enti se aduani bu a maami yi eno ya mfom so ana aduani bu o man mu a ya mfom so na nka ni omo hwehwe ne se sa bre no no mo to no emo bag ba ko 8 million 9 million no no mpese nka ne so saa timamfo ye nto emo 8 million 9 million na nka se duru 12 million na nka omde aka omaka ho asem adidi akese tia John Mahama na nso da bi akuafo ti ase Ghana akuafo me ade a me da me bompa ya me sra John Mahama se onye ma akuafo se oti cement so ama wo mo mi cement ho to wo mo no ne me pa ne se ade bi ti se fertilizer a wo mde yakua adwuma ade bi ti se we decide agriculture inputs one na me bompa ye na me nya kwan ne John Mahama hia me no be ka se sa no mo no ti so ma akuafo na wie no de a na wo wie MPP fo hojo party na say no asa se me de a yes sabre ekum wo mo a fees on betim de ka bia ma John Mahama na mani wi fi se John Mahama ba otena konwa so afi na 1 year afi na 1 year papa yi oti ha o ka kokko asem na John Mahama na akuafo na buro na sei no o meta na buro no o mto 15 million akuafo ho to mo ampa na sabre no bisa se ni padodo wo se ma mi e oti ha mi no wa mienu ya nofu buro no bi na se wo 15 million wakatua wo yi mu 1500 e ko to buro bag bi si dem se wudi ani nei ya se buro wo yi 600 Ghana cedis wuti bi nya bi me free sabre ene sabre no mu ho no je wo hen na ahoto ewo mu me se aduane bu Ghana akuafo ne ya se John Mahama ne se onso o mase na agriculture input enti omonko na afi omonko danwene na omunhunu se John Mahama amamuwa yi ayamamu a ebuo akuafo ayamamu a woti office so ebuawo ayamamu a emfa ho ne adwuma a wo ye nia chese ye bo ho mpaye ne se na no wo me se entosi mobile no na kwan be fa so adi bi besie no ayeden nti akuafo ntosi bebre na ebi mu de se eseye ye de ye kan se John Mahama 1 year yi wo de atase grounds ahunu ye ha no more enti sabre yi factories ahode se fata wo de begu akwan mu wo de mo begu akwan mu exports na ye bo modern de ntosi bi akọ na ye yesa no ma we nyina wi a MPP fo ombe ode na ombe kan Ghana ha ye be di nyina so de akire wo mu ma me wodaroma ma me koso wa bieu me pese me ka kire MPP fo se 3 minutes me nua no o kasara wo kan bibi se dollar eso tia e dangerous okay so ba jot is o kan o dollar eso tia e dangerous mo man enti
we nyina magana fo hu say MPP for no na adwen na omde bu man ni nyina ne say Ghana fo ho nchiri wo mu dollar so tie dangerous matima mufo yen abra ye kra do ma free e friends en amanone ade ababan yi mu a ye dollar no sika e besese no enye sika bia no abekosoro anti e dollar no e friends en ye dangerous ma ye nie no kwasem ne say yen de ni yenim ne say dollar na so tie boa Ghana fo eye me de se na okasa no na okasa ma me hunu se onim economics na all kan nyina no eye book economics joma friends en Dr. Bawumia ba ye no o de eye book economic book mu de so Dr. Bawumia na start ye ono no ko start ye no anko wie ne ye ama Ghana for the tutia no what you say the economics o de be kire ye nyina o ko ya o ye friends en o ko town hall meeting o kire economics mu e ko wie ne sen o wie no wa ye Ghana poto ani so di unu a na Kufuor de ko fa do bae no wantima ma ya ma no ntina Kufuor na nim gwase anyina kora fi Dr. Bawumia because oboni din say me nim say me Kufuor me nim say afa economics ni sika say me nim ye enenti me ko fa obi onim sika say me ye essence na watauto wa bono ho safo hene say ma ya adwuma Bank of Ghana ma ya adwuma Zimbabwe National Bank ni nyina no me wonim de betim dia bebo Ghana me sika say matoto yie wa be fail na Kufuor obe fail no nti ena Ghana fo nyina hunu say wona wa ma Kufuor mamu no anko yi a na anu woni jo mama chi aye no Kufuor hu say Kufuor ne jo mama ntam no gap no timi ye kese sa Bawumia nko anu jo mama be chi aye no pese osi man over 1.7 million votes a wode pam papa no ma ko tira fie o mo san fa no mra jo mama mamuo no me de ma no asie no ne me kam na ko si ni say Ghana fo ye ni aso Ghana fo ye ni age ho akuafo esere so no mom say obehye akuafo ahoro ben anabufuo ama akuafo so reti adwo mahama akuafo esere asan say aduani abu asan say obia ne hono ma wode na aduane akodwa so a obeka say onya kakra emfa mafie emedidi asan say se wonni sika wo oboto mu a John Mahama akecha for oba school fees akwara no ko school fees no fees stress nti ye tuama no kwa erinti me ma no asie no amamu no ekoyie pa me da se busua ora John Sampane ono communication team member NDC Techiman North and what's ne kano for God and country jumedie na ogusu ya wutie ye no join your Facebook no eso ye wo ora Obri Ebeneza mamo be 7 minutes o mamo 7 minutes na fe enche be be phone lines no mamo 7 minutes na fe ye be phone lines na ye tie for enso afre na wode wadwentre ede aba ora Obri yo minu aba me da se bebre na minu yen say ndisi fo mo ye bibia na ya ntwe Bawumia mamu a enyeye na mpanifo ka bibi say broni say let's give a dog bad name so that we can hang it. Okay. Yema okrama no dimbone ye nyakwan ayeden akum no. Say ye nyina be kanokre Ghana ni babia be kanokra say ye ntru say ye nokro ye obia hunu no. Maami wonim say be pem ne Bawumia adwene na ndisi for di bu mai. Se na adwene se. Maami ma ni maami ensa e kire say Bawumia adwene ti Bawumia no still a won na ebu mai no. Because ye hunu ade fufuro bia Bawumia de gu ho na ndisi bai o mo di fufuro abeka ho. Ne de na no di bu mai. Na me be kire anti ni pa na mo se eno na bo o mai no so bi ye bi na be so a. Eno se nya bo na. Obi a wo se wa ma ye hwe. Na wanfa bibi papa bi amra man no na wanka wo be bibi papa no ba ya na dwene koro na udibu man dia na je so wo adwene se no any say number 1 yanko what do you call it myjoyonline.com 11th August 2025 myjoyonline.com yawo deputy finance deputy governor ewo Ghana ye friend Dr. Zach Mumuni na some odi tu dwani ebra the whole world finance minister sini nyina ko hia wo Britain aye 2025 na omode oman bia sika sam ko tu dwa no asama doctor koka no honi Dr. Zach Mumuni o say the domestic gold purchases program has helped stabilize cedi easing inflation. First deputy finance minister na gold purchases program no according to Ghana da year launch year 17th June 2021 by Dr. Mahmoud Bawumia enti NDC ba here no
sa gold purchases program na no moye na edina yadi bi aka ho na yaye no gold board as kire ni say MPP tam no na ye to small scales and afi big companies ni nyina no na ye to mu gold na program no niam amiensa na na ewom ye di kan ni say ye to gold no edi bisie na afi ye di bi akoye number 1 near the boost to economy no the tosum yenu near ye gold reserves and unti ye the gold sie as at ye time no ye buy na a free gorgeous back time na Ghana beda ho na ye gold e wo ho nyina ye 8.3 tons. Okay, bawomi aba ya without nimdie no a olanche gold purchases program no ye to gold no gu ho ye free so no na gold no a ya lanche no gu ho no na ye 30.5 tons ana MPP eja no hode ma NDC. Okay, enti omo baaye no ye time no ne to be free small skills ana ye to be free big company to say Anglo Gold no say mo baaye mi bisa o say sa gold purchases program no o ma ye free ho ana o mugusu to gold no na kire say ba o mi na oni adwene no a mo se wa bon ontimi nya hwe no still ana adwene no mu didi ho na mo di bibi atare ho ana mu didi ho nti wo pompo na adwene na mo di bu man de to so mienu say mosi o akufo ado bawomi aja digital ana waja economy ho ana wo ye digital maame se wadwene swa ana se adwene ne ye nketo a ana wo kasa ansem no sabi muati adwene ana timi kase bawomi digital na oye digital economy no enye economy no obi oti economy asi bia de anim se currently the world digital economy no ene e friend economy na nya quantity monopoly and then others no any say ye ka digital economy a ejina ho ma say bibia wo ye no man mu no wo de efa short term any platform a obi abetima ye nti say see ye digital economy a ye wo ti asesi ye kafro ebia na ye adwuma wo sika wo bank ana meboa nti yemfa ne say wo save bibi ti say commercial bank ya kane no nanka abefa ka afiri ha wo say kobo 5 tinka obedu no mapon mebo ana se si ai wo pon a ubetimi atwiska afiri commercial bank aba wo momo so na wayi hwan adwena maame hwan adwena nti ye ka economy ye den sika the movement of money across all everywhere no is one of the best way economy no ejina. Secondly ye fra bibi yi commerce se wo ton ade na ton no online ubetima ediniema gu Facebook so wudi guso na de a woton no obi huna kane na nkaji so otuka edi free babi ti se kumase na wabatachiman na wabafraw na watobi ene se ohia ne ma na eno ane se o sendi momo no de abegu wo phone no so because of Ghana card system na ye nti no ya synchronize bibia enti se o sendi guso a won so anam se unim ni bibia enti no ubetimi de transfer maka na o de akoma no quantity a unim ni where about onu so unim where about nti no untimi transact ene because of the baomi adwini nti no eni ediga ekoba bia wo Ghana wonfia se nipa no ba wo nchen ansa de toso me yansa ye fra bibi mobile interoperability a eno so eye one way a banks ena momo anase other telecommunications no akabom enti ene ubetimi discovery MTN so e de aba Vodafone so ubetimi de free Vodafone so asan de akọ Airtel so ubetimi de free Airtel e de akọ what do you call it MTN na awira ko sem ne sa niam we ngina no na nka NDC tam no omo ba be ye no unim ska na nka omo de gi ye $4 billion $4 billion o man timi anye mpo na nyame na bo aye na o man timi anye abawomi abaye no with big ideas enti no papa ne trase study ade na obisa no so we kura parliament njintum ona se sa ade ye betima twam ye twa mu aye ye no ma me unim kai boy ye $4 million. Okay. 4 billion from 4 million no. Na chese bawomi save yen 3.996 billion. Ena bawomi ade che yen. So onima nkasa sika ne yirai. Nti se na wo betwe bawomi aba se
ono na be say Ghana economy no wantimi ameya sabio o kan sa na wo research no unim research so o kan sa de na wo research nya adwuma na mom sesia ye kanipa sese umpo wo tan sonso wa no ayi ni mirika se wo tan ba wo mia se dan akra still na dwene ne yeda so di buman me bisa se apart from sa niam mienu a ye goal ho nhihye adwai ana ama se de papa no kai wo se na no na ma dollar ayeden a stabilize na face di nso ayeden aye kama na inflation so aye adwuma asa Dr. Zak Mumuni de tu dwa no me boa gonko no nko hwe offsite website na se te sa de a ene na me bisa se ade foforo ben bio ena ndisi ba ye omudi aba omudi ye adwuma nti omobo omo safo hene omo nkire me na me de me nsam ni nyina kwa awie ye no okay me nua be ka mo ho asem sabi se ye nyara ni wo yare a esese ye nya ni wo yare ade sa mo na o ka na asem no last 2023 sabe afiwe weather ni ye no sa pepepe na weather ni ye enti October lean season na nka esa kuafo enya aburo no nsu anto enti bunu yisi ha papa yi say former deputy former minister ana omoma ne koto ena omu hu sa aburo na nyeye ana yade mo any fertilizer buy ye say mo nke be cha makuafo wo kwa warehouse ba bia na egugu ho NDC for buy ya nipa woko bu Techiman de na no enani na nyina wo da Facebook na sa nipa ande me mani due this be MPP ya mapa wada na ye banko ade a okobu warehouse no more for 11,000 bags no omu ni nyina NDC for ko twa omu ko chai eno na odi na omu di bisu ba adwam beto ne ya omu di bo omu safo hene se omama mo bo ayeden aba 250 Mamio emone de se nye Techiman kwa na aba the whole Ghana just say de o ka 250 de no ana me chance 250 de no na yenka mu a ye cha ma akuafo na o maburu anya ye no ana aban no kofa se nka obecha ma omo ana fofi anta wata ne ye firi so mo ba ye na se nka mu cha ma akuafo na mu ko wi aye anya de se eye momo mu cha sa mu no mu wi aye a mu di sa mu no wi no ada na 250 mo da so wa buruchira mo nkrama mo say dollar no kura so ate o ma me boa na say dollar no so ate na say mutim di 250 mo ba Ghana say 250 company no wagu adentina mo nkoso mfamba and let's give dog bad name so that we can hang it na ndisi fuo betwa ntora ba ne mupo akuafo ahunu moto e da se boa so akuafo na edi o mu bu man no na say nne nyame boa na nke yeto aba ena nkambo hu smoothness level say sampa say akuafo no mu no matena ya na mu no mo ntena ya wo de ye no no ya ho na ya sere to aba nka de nyame na meka o wo pasesi asoma wa wo nkrofo ebi say mo marketing no mo nko market no mo nko farming communities no no mo anfa resource mmeramo wo de bana say de me betena ha kan me boa wala obehunu eye nokre so a wala obehunu ti me ka the real state of the economy me nka saa ayi dollar na ya eden ya dware no na me kan sem bi say dollar na tiba fam a e won implication won say obi a wo ye adesuani bia ye say every merit has its demerits ade bia wo advantage no e wo disadvantage fine dollar no ate no eye nemom ye man no ba bia nka se ye pege dollar no eye 12 cedi 50 pesos okay. To the economy best no the reason is say ye de niaba no bi be kwa buruchire nti sa wo de be kwa burochire a wo de be ye economy ni ye na mo se wo ma sa ne ma na de afro burochire ba no se e ba fam bebira wo man ne de no so be sei that is the reason why na akuafo ni nyina esu no because nka compete dia nka akuafo de no be paja ba se no obi a timi kofa sa ne ma no kro na bi ba nti wakofa ba local wine no obi ampe okay ena yenya nipa manento na maami mi bisa wo so Obaapa ye aburoku yani no wabo odo aburo 300 bars na the whole of the last year no bepem sabire ye nto ya efi o mbedidi enti sa wonu no ho na osra eye ya sam me de anya sa na me hu no okay ti mamenko John Sampany ai
about 515 per ebusia ebe be phone line. Eh na nka me ya hwe time ya say nka katachi memri ya bro so pa. O de bia bro so. Na me na me Obaapa yi. Wadaruma digitalization na obo na baso sei. Ade wo bo din Dr. Bawumia be bo din a Ghana fo. Yede yensa gu yeti. Etkoto aba de pam no. Enna na o san bodin. Ndu wo ko san digitalization aba. Digitalization wo ko esan de aba. Esan se hwe se ekom de wo sorry sukom de wo Obaapa. So waka a kire me se Sam sukom de me. Ma me nsuo no na me ma wo a wo be no. Ewo ma de wo ma sukom de wanopa. Waka a kire me message wo. Sukom de wo awia me se ye je wo no. Sukom de wo nwira me se se la je wo ma me wo be no. Ewo nye sukom aduro. Asechira ne se we na ma MPP fo anhunu a Ghana fo to abatia wo mo no. Nya Ghana fo ne ehia declaration. Nya ne ehia ne se me hia sika wo bank me tia na ma press na sika free bank abegum account nya ne ehia yen. Ya beto aba according to Global Info Analytics Survey 2024. Wose no ma na Ghana fo hwehwa yede kwato aba Ghana fo ye hia de na gina no ma enan. Ne dikan eye corruption. Katachicha na adokro Ghana 2024 ebi na apam kenoforata enei onu ankasa ni kuro Ghana ye won ha hwane no ha owoni fiesi ha ye wofufuo di nkwan gusu mo oteda konwam di wa ha ye de nsuosi no homa ni didi kama enei sa ye friends akwanya onya wo Ghana no onsan pa bieu wakobo no ho adwa katachicha nti eno na Ghana fo mpe na omkire se ye ba ye me fight sa ade no MPP fo ntimi fight ndisi me fight no om de ye ba na nya digitalization enya fo sika kwato bank na metimi fo so me hu mi sika nya na ye ka okay ebio ne na Global Info Analytics Musa dan ko be ka bio ni say apart from corruption no next one ko na be ba economy no inflation MPP fo de kwato 17% ekoya sorry 54% no inflation am de ko 54% no why the be me na be for me ho atoyen de say o kasa no o kan say dollar no e be for mu a eye de hisre waje atum me mo implications won but just so say o be from there eye ana wanka ma me so kan this digitalization ni ho Ghana for ho to mo nti ma hu mi sika mo phone so a mewu ebia digitalization na ni ho ana cement na 130 Ghana cedis 1.3 ana ne John Mahama wa for digitalization mo what the cement about 75 cedis and digitalization me hu mi sika mo phone so yi mewu ana ebia digitalization na ni ho Dr. Bawumia digitalization no na ni ho ana na your friend say cooking oil na me kan ho asem no na that 12 million na John Mahama dey about 5.7 Ghana for ho to mu ye didi correct and it dey be on digitalization we dey ba be ye Dr. Bawumia digitalization no aye hu esika we phone so no dey ba be ye and it economy ka ho ebia education Musa dan kwa say Global Info Analytics ye beto aba no o so mu hu say MPP fo free SHS na omo bo hu dawuro no ono achi no manfa bia meka hu bi and it omo pro bia yen education oba be improve enei NDC ba ye no fee stress policy obia oko university obia oko nursing training oko training college wunya admission pe uche school fees a John Mahama say for what am oje usika me metua wa untua ye oba na de account kran kokotua student loan trust fund for the form so no mo ba bitua me wadanse bebre anenti obi a benefit digitalization fa so be na obenya firim obenya ayiban anya nwanwa se na na obeka kire se ye be yi kwan na ye kwan na ye interchange amako 1000 a ehia se Ghana card nko a ye be yi kwan na be ye benya interchange mako 1000 a ehia se Ghana card ba akopɛ enti waka sa na Ghana fo hunu se papa yi na ni so adi hunu wo ma Ghana no esua obaba koma de ye enti wo mate ni digitalization o mu hu se dim the digitalization no ofa kwobwa Trump ye Ghana fo ye hia de no aje digitalization eye obi economy no obama gold board aba na fei obaba ye gold board ni yiye na ababa buo ma dollar no eno ma akofam ama Ghana fo ho atoye ebia Obaapa me pese MPP for Shannon so say Ghana ha ye tie so obia ba bisa say NDC for ye ba ye 1 year de na de aba ka che ne say ye de nkokon ketenkete policy aba
Yes. Na Techiman off. And one I ready with them. Nyamia Domwa and they was abontain sweet. Na Ankokono. You bought Domako Bianto. Me, I'm telling you, sir, by December, Akoko back on your button 20 Ghana cities. Go architect ready. A border ready on Monday. One here on Nibia on my register. Na man buonu bi ye ba so plan nkokɔ no na akɔna minu be fo ama no na watimi che say opa the whole year won to nam because obenya akokɔ obawi akokɔ nam the whole year man ho to no just on one choose obeton sisa wawe enti de ya kan say Ghana fo ahoto nam kwan so ba Jo Mahama bubon say kufu obese ne mu di amayen enti ya nyire ya ho na mpire yetirim ya kompa ya nyane kase na kasa agigim ya nom suo ntwan wopɛ asan say Jo Mahama mamuo no ne aka ne 3 years wani mu no ni ewo mu so obetasem afa na MPP kuo no ebegu medemano wasi ebegu o okay I say oh bibi o say mana mambiu me producer say me mama some 15 minutes online na ogogola you say oman a omo IQ e wo from pa the whole world Ghana ka ho nti yi aman a omo adwini sapa wo wiase a Ghana ye ka ho bi na enya wanwa say sabi ye ka ho enya nwanwa because omanya ye de nimudie etu afa wiem na akofie bia mu ye se ye mpa no o ye pe akokɔ bu a ye bɔ no kitikiti ne de abesi wo mantwa mame eno ne ye pe eno nti abrofo ne tesoro no omhwe ya o mse enya nwanwa se drum ka kire Africa say we are shit we are the shit o se ye ti se tubon ya sada drum kayo na kietise tuboa o maya ya say ya di what do call it ya the credit score brew na ka ya hwa Sompa ha mo product amaye ni mu bia amaye no ha ya value ne cost na nka mbetimi value be say 5 billion a yes o madwuma no betimi agi loan bia 4 billion bia be expand the adwuma we na nka sesi am working trade group yi nipa bia 10 a Matimi afa be 9 aka ho no yesi empe no ma mi bisa wo se kanokro se cia move value be se 10 billion old Ghana cedi which is 1 million Ghana cedis na ye bremu ska be se 6 billion ana se 600,000 e de aka ho na mo de expand ha ani akukọ buo de na nka ope nkukọ buo a ye de nkukọ magum abrɛw ni mienu ma me nka de na ope nti anya wanwa se yesi the whole world ye yiyi amaya wo madwini swa ewo from pa Ghana ka ho me wira ho papa say ye ka digitization asem na me nu eti he kan kukobuo radi nyankopo awisi akura gume nkukobuo na kokọ ye to ne sen ono ma me nkukọ ye to ne sen me bisa o say nti esi a wotie wo pepa nkukọ aban no ba e wonim nkukọ a wode chiche no yesi nipa ba ko bia benya 50 ena akukọ ba ko e 30 cedis ti 30 no wo de times 50 yesen wo de times 50 eduru 1500 enti wotiwe wonya 1500 ntonkukọ nkukọ 50 ngu fie enye me bisa wo ntumi nya eno na aban ne mpese ye be credit na wo ya nkra na me say wo de ka won ka policy bi say nya ono na de ba obema loan na nka mo nkoje mmai kora nka efe na aban mu a wo policy a wo de ba be yi o man na free ahokyerem ne ye nkokɔ nketenkete enya wa say yes Ghana ya dwene wo fam ampa so me hwɛ sa nimdie we a ya dwene ketekete aden keto apa wo wi ase nti wo susu se emoa sam ko ketekete ya no na ba boa ya wasem ketekete project emoa na me condemn no me se sa wo fi sa wuti we akokɔ nketo na ba boa wa na me bisa wo se wuti we se wa hwɛ se Ghana ye problem ye wo mu nei ni yesi yemfa bibi nyi problem no mfiri na nkokɔ nketenkete na de be yi afiri wode a niema nkokɔ ya me se me dia me condemn yo na me dia me minim se nkabra ya duru mu no ba bia ya duru ye sai credit score system no ena nka ya duru me ti hai me ya business owner me ba me nua ba ko se nka me sponsor program no na nka ye na me madwuma no a me ye no matimi standard e wo sesei ena nka ba no was credit score ye adwuma ena matimi value be 2 billion ena mapagya me facility kese asi ho ena me wo market team a omo de car eko field akoton niema ti ka mentimi ntamse me working a team
na eno ne nkokwa nketenkete no ma me nti hwe ni mienu de na beboa enti abaya biomia no ade ba kwa ya me ya ne se adwene rekita no enya Africa adwene because Africa ye ya adwene ni swa what you say ne de no ye abrofo no omokwa animu a omopa bibi papa ye ti say Britain America Holland baby ti say Germany no madwene na emfa ho kire ma wo so no eno bi ne kita no nti ono di e be yi afiri mo no na wonim sesi a wo pa fa aniema mienu sika ani kwadu fa kogu ka kwa ho na bie adwe so metwam oduru obe den obe fa kwadu na waje sika no ho nso wonim se adi sika to kwadu o nanso senka ya ade a wonim se adi sika to kwadu a nkonya den ko be fa sika no enam se Ghana fo yeni nimde a eyi ye firi ahokirem na obi kura sa nimde na obeyi ye firi ni nimde ye nti no ana ye bu baomia ni nimtia mama menko sampane wona Obaapa mama na wase se obi di watem wi a na wantwe ho a na yaka ne se nipa na obetana nsa abo nti se de aja MPP fo asoma papa yi se omra na omedi di Ghana fo atem no megina mu epa Ghana fo chew say say because bacheuti what can the awi what can the awi say minya na to aso so say megina mu epa Ghana fo chew say ya mahase bi di wo matem decision bi a Ghana fo ateki bia say we na mepe no opinion bronyine say it's like a nose my motu we hwene fata wani me so me dia fata wani me bo ana and it is wo bi ka say madwe nchire ni me pese say abre say ekom nkuminti say me nkokọ ya fansan ofadampam akoko force se me nwi enti obi de akoko aba se Obama me obekire me akoko yen se de enkoye domafo nko na produce poultry na me nsua na wokase nipa na dwini sua na wodi na tempa ya miani ni na wodi na tem enti we nyina no enya nwanwa esan se kasa wo kan nyina no na akufo na kire wu mu na akufo na no onam fansan voter region ochia ohine wankasa ohine no nsore mo nchia no enti saa suban ne atenie ne kasatwie kasaburu kasa efum nipa manipa se fem eye MPP fosu enti me de nyamianim ni se papa yi kasa se ya misiri miginamu sere Ghana fo pa de chew se omomfa nche Sompa FM nye Sompa FM fo mode ye ne se mode beba fra MPP fo abana wo be di Ghana fo atem se yadwen Ghana fo nyina yadwen e wo fom na me de matema mi kan nyina ne se tie am se declaration no Dr. Baumia de bebo akufu ado ama ne otimi de bo eye man yie masema no enti o ka se declaration Dr. Baumia de ba ase Baumia ye nim no na o medi man no so da na oba ye no declaration afi na okufa afiri ba bia ba wonim sa de papa wo ho a o ba nte wamfa me bo akufu ado wa feli sei ye twa bo akufu ado twa na yampia kasatia ne nyina no efiri wo Dr. Baumia ba akufu yi afi na wo hu se me wonyansa ba akubi de dem afi na me kofa aba now many that na ku for na men de man for say nyansa na ma ntina che say ofre o se bebo ma emu man no wo bebu nu kwase ameboa okay well me point in no Ghana for this chichi take yes say declaration no declaration abrofu su o anya abrofu adwene o ye de yes ne ye pe no e na ye pe ene say for declaration no fa kotena fie na fa bo a no wabusu no MPP ku no na fei MPP mu fa sika nkoto mu asalom down mu headquarters wo na obite ya friends ay fetri bompia na obite bonya na obite eye friends ay tano bo aseta do kromu a ontena wona onfa sika no onfa fu nyi sika no firi ma council mu na woni na people from mu ma de na mbom do Muhammad chiche ya ebemma petro aba 9 cities menu papa all by minim bike bi si ani mom so on de ba de a nko fa filling station or top petro a ko hu se almost 17 cities per ya friends ay liter no nya no na that's what I believe and now enjoy what you say auto petrol na nije am that's what say business owner so we your friends generator na eya adwuma and na auto diesel and na so tia ma say ya ama new sika ba bottom say ya na nka betina ase ya bedi Ghana for atem obedi Ghana for atem say ya dwe wo form ya de obi aba se ni pa na metete petrol so ya de obi aba se ni pa no o me dollar nko form say ni pa no Ghana for e de no bae no ya di wo matem oba yesu so oso ho to wo enti me de me inform ka sa kwa chiri bia ne me kan say declaration or no declaration Ghana for take decision enti ehia say better na hadidi wo matem ne o mo kan say John Mahama ne ba wa ba no na no kra de na o mo call say John Mahama nko tetem
John Muhammad san ko tetem na John Muhammad say hore de on kan so ko tetem bia ebi de kura de na no akwa bi share so won de so ni John Muhammad tie wa no wa na John Muhammad kan so be obeko tetem ma hwe obepe bosom bi di agina no na bi bi amanso me niru sa me America ne say ma ye ni Ghana fo atem obi a decision bia no Ghana fo ye fan say ye gitum democracy sana democracy tie was one power declaration no so pe menwe akofos biem na me pe akoko poetry a ya no Ghana ha ya ono ye di na tem say na dwinsu all right Ross and me da say busu ama me bia me phone lines no entum 0597 994994 05979994 and then the MTN no kwa and ebe adwuma 0597994994 obetimi afre na o de wadwenche so the abene the state of the country. I'm picking my first caller. Hello, good evening. Good evening. But you didn't be afraid free. As usual, Sister Debbie. They share my Facebook live for Bugoso. Now, Mammy Chia NPP not to watch. I say NPP for comporto one pa. Listen, my working in Ano. A daquem. In the end, this you or say, but with me, I want. Cases Yano. I said, my best no, just 1 year per decade. Young comes another by 1 year and near boy and some Ghana for say, president with dear Yamina money. And then Yamuka, dollar necessarily reflected, and the group no brilliant of war, Oko Kariu Kokwa, PC, who couldn't was Misika. Because of Muko Damas no businesses can have dollar number from the second in answer. The victim November in Chia Kria Foka. Yakobabusia and suddenly the Marco your first university and this in one to my Ghana who are above and their I didn't look at I didn't look another blessing 8 cities and the 13 cities. Document 7 cities. It wants to my way, my own daughter, Burkina, Micha Dr. Lajima Mutuamia, on one dedication, yes, son, delegate to 4 on one, you ma or Obra Metro, yes, the son and the son, it's a number 3. That's it. Yes, so here does say 0597994994. Hello, good evening. Okay, 0597994994. Hello, good evening. With the Minnesota Encounter. Encounter was so much. I didn't be afraid. Your family or the Sheva neighbors you. I'm saying a mission from our watch. You can't do what you are phone now, cooling. Amen. Saying part at the mammo. Now, feel so a James and quarter or no corner boon is in the car. No corner. We know because a doctor Mahmoud Baumia. I don't want to run with our community. Doctor, they say, I come 11 days. Messer boon is Messer Santamine. Yen, yeah, can't there be a much this one? Yansa Jacob for Yansa Fado, and a Yansa can presidency, and MPP free. Women and came says you be in Nancy, Dr. Mahmoud Baumiaso, because Obia also comes them a model getting Obama Casam more to a young peer. I don't again Ghana for MPP for the Aquarian Bishop, Dr. Mahmoud Baumiaso. Now you are poor and penny or to say, what did say the doctors about to us because Ghana, a diaphragm, when you mean Ghana, yeah, cookies of foreign income for I can see, yeah, Baku. Tell a young man between a coin and she's a form of the tour on my to her. And you tell you, Penina say, a trafficking tea, what all the film. Well, when and I'm saying, never to get into the mind to a better. No, showing my yes, so yeah, that's a busia, and run I bet, and then my mama half a time in 5:30 a year course on Parkra. Not your quack of forward bite, Cassia Bono, and see my main shots and free. Ora will be on, but your final word, Navi. A tear for Mutin and say. Dr. Mahmoud Baumia, not been enough, Yamede man, no. Say, I'm Rasu Sagana for a dish of Faso. The delegates in Okoto, a bar, Yanto Mano. He said the NDC 4 years did tea up a penny on by and father for Yamai, not in a coronano with the Dumai. The Naja said, you only Mukono and any Digina Brano. So, no, not in a more day yet, dear. And Obaapa bit my ass and the ammonia. Okay, Rasampan. Loyalists for Suja, Obaapa in Yamiadum. Obaye ohun se Techiman North ya kwan ye enti wo kọ Jamati mponimu akwan a mantamu akwan nyina maami ye ni nyina okotu obodo ma wahya ase omu yi gatas ye ni nyina okokro bo so ma hya ase okọ nyina birem oda nyina birem ni nyina wodi dwuma pa nyame nhira no ne America ne se Techiman North ye no nsu ntwan wo pe na maami okura ne pa e de maye na ye behu se ye nu ye ho
say money bedi MP any minister nyame ma no kwatenten na on shira Ghana for ni NDC fo nyina me da mase bebre so pass mo yes so ye da se busia for God and country jumede na ha na ebrebe makwan ma ye de asie Shaggy me co-host kum producer me di ni Obaapa na Yaa Kaakyire Owura Obri Ebenezer ye MPP communication team member Techiman South na fe Owura John Sampane communication team member NDC Techiman North ono so by ahana yedini nyina besie nche be ko Sompa 106.5 FM Accra na the hot bite kasia bono de abram nyame adom ochina ye be sanso ehia makramo